Desporto, nessa dalam ida, lori promove talento foi sira, tuir idi idak nia profissão. Além de ne, cria amizade, hametin unidade entre jovens sira, hari paz, dame, e a comunidade sira nile. Ida ne, maka acontece ba competição de jogos fronteira. Nebe halau e fulan kotu, durante lorong sanulo e município Bobonaro, posto administrativo Maliana, for oportunidade ba juventude sira, nebe ia linha fronteira. Pode bele envolve direta e atividades esportivas. Nebe composto se modalidade rua, anessa futebol no voleibol, ba feto no mane. Vantagem bot ida ba jogos fronteira ne. Tamba, programa nebe cria host secretário do Estado de Aventura e Esporto. Fo prioridade liu, ba distritos sira nebe e linha fronteira, inclui distrito Balu host Indonesia. Anessa Kabupaten Belu, Malacca, Timur Tengah Utara, no Kabupaten Kepa Menan. Delegação Hosi Kabupaten Hatne acompanha direta Hosi Adjunto Governador Nusa Tenggara Timur, Bene Alessandre Little Noni, no comandante TNI e a fronteira, nebe aprecia o evento idane. E a cerimônia abertura, secretário do Estado de Aventura e Esporto, Miguel Manetelo, e em discurso. A top atletas no convidados sira kata. Desporto la iha linha fronteira, no la iha cor. Desporto sai hanessa dalam ida lori halo reconciliação e a fatem sira nebe, sempre moço conflito e railaran no entre nação. Muito que a fatem nene, e a distrito Bobonaro, a halau cerimônia abertura para jogos fronteira, no exposição arte, nebe envolve distrito todo posi Timor-Leste, no Kabupaten Hat posi NTT Indonesia. La iha fronteira, la conhece raça, no religião, no ne e a mundo ne, calabara cada labalão, e no uso de esporte no arte, nunda dalam ida, a criar reconciliação entre povos e memórias e conflitos, nelaram, tanto a nação nelaram, no moço entre nação. Povos sira nebe eleia fronteira terrestre, tem que sentir memórias e ambiente nebe na cono paz, amizade, não tem que sentir kata sira nema o alenduna. Também e te roubo moço até ne kata. Só ia situação nebe hakmata no paz nelaram, maka desenvolvimento vai lá o dia. Nunda nação e te ia fronteira. Também presença militar na polícia e área fronteira, Laos com objetivo a tratar o povo. Laos a cria instabilidade. Aí a assegura de implementação lei na ordenação ruania. Mas regras na lei internacional e a ligação com a fronteira entre nações. Então outro sai testemunha kata. Bahira e a desentendimento balão da área fronteira. Autoridade sirane. Alá o esforço e o modifica a solução. Presença militar na polícia e área fronteira. A tu for confiança mo esarmate. Ba povo. A muito com a autoridade civil. A tu facilita diálogo entre povo. A tu assegura mais desenvolvimento econômico povo nia de área fronteira. E a competição sempre ia manano lakon. Mas bem, Miguel Manetelo Russo, ba atleta sira, a tu tane as espírito desportivas ka fair play, tamas jogos fronteira, lori cria dame no paz entre comunidade sira nebe, hela e raiketa. Não atleta sira outro kata. E a qualquer jogo da competição, balão sai vencedor, no balão sai lako. A rua no praia irene, to oba loro no universidade fora irene, e te pode sira sai compete. Russo a tu tane as fair play. Tamba jogos fronteira lá os veículos a tu buca, sai vencedor. Mas bem nunda, ao tempo que a uma yalete kata. De Rússia jogos fronteira a tu cria paz, amizade na fraternidade entre te pode sira. Jogos fronteira nebe for prioridade para distrito sira, nebe hela e helina raiketan, nação Timor-Leste no Indonésia, atu sira bele assegura relação de aclitan de hosi atividades desportivas. Delegação atletas hosi Nusa Tenggara Timur acompanha direta hosi adjunto governador NTT, Bene Alessandre Little Noni, hamutu ka comandante TNI e fronteira, nebe atura entusiasmo kaas, hodi
supporta aspirasi Belelao a sucesso. Bene Alessandre Leternoni, ia ni discurso atete, asur malu nebe na konuho amizade, ia fronteira, hareba politika, maskula hanesa, maibe, kultura idade. Salam olahraga. Salam olahraga. Untuk bertemu dalam suasana penuh keakraban di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan RDTL dengan penuh rasa kekeluargaan. Memang secara politik atau secara geografis kita dipisahkan oleh kedua negara, tetapi dalam hubungan kultur dan budaya itu tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, marilah kami atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Republik Demokrat Timor Leste yang berinisiatif datang mengundang kami di Kupang dan hari ini kami berupaya untuk hadir memberikan dukungan kepada negara atau pemerintah Republik Timor Leste yang menyelenggarakan kegiatan olahraga dan seni budaya di Maliana. Dilaksanakan di Maliana merupakan event olahraga perbatasan dengan peserta dari Nusa Tenggara Timur, terutama 4 kabupaten yang berbatasan dengan RDTL, demikian pula kabupaten-kabupaten RDTL yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adjunto Gobernador NTT atau atleta Sira katak, iha kampularan, la iha diferensia suku, ras, no etnik. Olahraga menembus perbedaan, bahwanya di atas lapangan hijau atau di arena olahraga, batas etnis, beda warna kulit, beda budaya, beda bahasa, beda agama, beda kewarganegaraan dipadukan. Bahwasanya di lapangan olahraga tidak ada masalah batas wilayah, masalah imigran, masalah pelintas batas, dan bahkan masalah politik. Sepak bola mempersatukan semua sekat yang ada di atas dasar olahraga. Sportivitas, kerjasama tim untuk mencapai kemenangan, serta kegembiraan bersama. Olahraga menjadi media membina persahabatan yang paling sportif antara sahabat. Selalu ada saling mengenal, saling memahami, saling mempercayai dan menghormati. Antara dua sahabat selalu ada kerjasama dan saling pengertian. Pertandingan olahraga perbatasan harus bisa menjadi jalan terjalinnya silaturahmi persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste. Momentum ini harus bisa menjadi ruang membangun kerjasama di berbagai aspek kehidupan. Momentum ini harus menjadi ruang membangun kesetaraan sebagai bangsa, saling pengertian, saling menghormati, dan hidup bersama secara damai. Saya mengharapkan kepada para atlet, bertandinglah dengan sungguh-sungguh, junjunglah sportivitas. Soal kalah menang itu biasa. Pertandingan olahraga di seluruh dunia, setiap cabang olahraga diperlombakan menjadi momentum penting digemari dan ditonton. Olahraga membutuhkan stamina fisik yang kuat, butuh keterampilan, butuh sportivitas, kerjasama tim, adu strategi dan perjuangan untuk mencapai kemenangan. Olahraga menyuguhkan hiburan yang menyegarkan, mendatangkan histeria massa dan letupan kegembiraan serta kebahagiaan. Dari Gubernur Indonesia ni Naran, Adjunto Gobernador NTT, Bene Alessandre Leternoni, aprecia o programa ne. No agradece, tambah heta atenção dia fosse Governo Timor Leste. E evento ne, nessa recordação ida, deve ser la lua, e a povo rua nebe, ela é a linha fronteira. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah Republik Timor Leste maupun pemerintah di Kabupaten Bobonaro, khususnya di Kota Maliana, karena telah menerima kami dengan baik sebagai sahabat, sebagai saudara,
acara ini atau momen ini merupakan kenangan yang tidak kita lupakan. Sejarah juga pernah mencatat bahwa ketika masa-masa perjuangan tadi ada titik-titik pahit, tetapi itu merupakan satu langkah untuk kita menjadi lebih dewasa seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada seluruh masyarakat Republik Demokratik Timor Leste, masyarakat Republik Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Marilah kita bangun kebersamaan. Tidak boleh ada kasat-kasat di antara kita. Kita ini sama, karena hubungan persaudaraan, hubungan darah, hubungan budaya itu telah mempersatukan. Dan saya yakin 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita yang di Kupang juga bisa berbahasa Teton, bisa berbahasa Portugal, dan orang di Maliana juga pandai berbahasa Indonesia. Dan sekali waktu kita tidak ada perbedaan lagi. Itu yang diharapkan. Kita tanam yang baik untuk generasi kita mendatang. Fatin Hanesan, asistente 3 Kabupaten Belu, Ulu Emanuel, ia na entrevista Tete. Competição em área fronteira. Hanesan evento no Bebo Teves, tamasira ni atleta mos participa por hametin laço amizade. Hanesan representante governo locais Kabupaten Belu, Ulu Emanuel Haktuir kata. Competição idane com motivação bot para juventude Sira e a Sira no distrito. Por hamoris evento desportivas di area fronteira. Pertandingan di wilayah perbatasan antar Timor Leste dengan Indonesia ini merupakan suatu yang luar biasa. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Belu, kami juga mengirimkan atlet-atlet kami ke sini. Dan saya sendiri menyaksikan bahwa event seperti ini adalah suatu event yang luar biasa. Karena dengan pertandingan seperti ini, maka itu berarti bahwa kita menjalin persahabatan, kita menjalin kekerabatan, kita membangun kerjasama yang baik. Dan lebih dari itu, event ini memang akan harus bisa terus-menerus dilakukan setiap tahun, sehingga ini bisa bermanfaat untuk kerjasama antara kedua negara. Harapan ke depan, tentu event ini kalau boleh dilanjutkan bukan saja di Maliana, tetapi kalau boleh juga misalnya di TTU, di Maliana, di Malaka, ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk juga di Atambua. Jadi melalui event seperti ini, tentu ini memberikan suatu motivasi yang baik bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Belu, supaya mereka ke depan bisa berpikir bahwa ternyata untuk membangun kerjasama yang baik melalui olahraga, ini bisa membangkitkan semangat untuk bagaimana supaya bisa membangkitkan olahraga di wilayah perbatasan. Jadi seperti pertandingan-pertandingan bola kaki, bola voli, futsal, dan lain sebagainya, ini ke depan memang harus dibangun sehingga akan lebih bagus. Hanesan Liman Aing Comunidade Município Bobanaro, Administrador Domingos Martins Orgulho, tambah la osare de itba atividades desportivas, mabe cultura comunidade sira e linha fronteira, mos Hanesan. Paling hati Indonesia ini Malaka, Belu, Kefa, no Atambua. Ini relasi dia, relasi entre governo lokal Indonesia e Atambua. E hoami relasi dia, siramos agradece. Tambah evento ini halau Timor Leste, Liliu, distrito Bobanaro, capital Maliana. Masih jogos fronteira Hanesan, evento ini hori cria amizade. Mabe, Secretário do Estado de Juventude do Norte Esporto, Miguel Mantelo, Russo, administrador Sira Nebe, Ukun, Povo e a linha fronteira, ato per parte de dia. Atleta Sira, pode bele compete com a qualidade de dia, no bele halo seleção da equipa nacional. Administrador Distrito Sira, nomos tambah jogos e fronteira né, Kabupaten Sira participou se Nusa Tenggara Timor né, Russo para Sira. Tem que preparar ser na equipa de lutar. Ita haré kata outro joga dia, mas haré kata talento ser na jovem ser ia precisa atu nessa aumenta tang para ser bele 6 jogador na mais profissional, né? Ita bele tem jogo né o caráter comunitário, mas be
Sira nerasik bel contribuir ba equipa seleção tanto Costa Timor-Leste ne mau no mosos Nusa Tenggara Timur ne be hau khusus ba administrador sira para baseia ba experiência sira ne a missão do distrito ida que município ida tem que preparar ser no jogador dia para a competição sira a nível nacional sira bele lori sira jogador sira para competir o dia que Posi parte bola voli Kabupaten Malaka, atletas sira atur jogos media, tambah tuir treinador Lucia Teva Teten. Sira ia preparação no seleção atletas sira, molok atau tuir evento idane. Kami mengadakan perarakan besar Bunda Maria. Dalam arti 18 proki itu ada berbagai macam jenis olahraga. Jadi termasuk bola kaki, bola voli, tarik tambang, dan kesenian. Lari 10 km. Kemudian dari hasil itu kami mendapat undangan dari Timor Leste bahwa ada pertandingan persahabatan antar negara perbatasan. Di situ mempercayakan saya untuk memilih dari tiap-tiap paroki pemain yang terbaik. Jadi kami sendiri sudah mulai seleksi dari bulan Agustus. Kami paroki induk. Kemudian dari harinya latihan terus. Iya, latihan terus. Tim ini yang terbaik di Malaka. Iya. Tim ini yang paling terbaik dari hasil seleksi dari tiap paroki. 18. Jadi 18 paroki yang ada di dekanat kami, dekanat Malaka. Kemudian dari hasil seleksi itu kami setiap sore latihan. Dan Gimana sebagai pelatih, gimana lihat hasil dari tim yang begitu bagus sekali? Ya, kami sebagai pelatih merasa puas karena apa yang kami terapkan kepada mereka betul-betul mereka jalani dengan baik sehingga dalam pertandingan-pertandingan ini kami juga dipercayakan untuk mengikut turnamen di sini. Maka dari hasil pertandingan barusan ini kami merasa puas sebagai pelatih, ofisial, dan manajer. Atletas bola voli Kabupaten Malaka, Maria Florida Pria, meski hanesan equipa Bainaka, mabe, sira consegue compete por resultado dia. Dari saya kapten tim dari Kabupaten Malaka, merasa sangat bangga, puas dengan apa yang kami bermain tadi. Semua kekuatan sudah kami keluarkan dan kami sangat bangga. Intinya kami bangga dengan hasil yang ada. Selain dari dapat hasil yang bagus, gimana untuk membina hubungan antar kedua negara, membina melalui olahraga? Ya, kami tetap menjalin hubungan baik antara negara Timor Leste dengan negara Indonesia, di mana negara yang dibatasi oleh negara perbatasan. Nanti tahun depan kami akan undang dari Maliano untuk bisa persahabatan lagi di Malaka. Ya, parte futbol, Mane, posi Kabupaten Kefamenan, Ori Pale, lori equipa nianaran, atau agradece wain, tambah participação e evento ne, la os hareba menangkan lakon, mai bem, bela hameti unidade entre povo sira e area fronteira. Kalau kita dari TTU, kita senang, antusias dengan kegiatan olahraga perbatasan. Kita senang ikut kegiatan ini. Dengan adanya ini kita bisa menjalin persaudaraan di antara kita sama kaum muda di antara Timor Barat sama Timor Leste sekarang. Tidak dilihat dari hasil pertandingan. Untuk hasil pertandingan kita lihat mungkin faktor keduanya yang kita lihat, tapi hubungan antara kita, persaudaraan di antara kita yang kita jalan itu yang kami petik satu. Itu mungkin yang kedua baru hasil pertandingan yang kami ini, itu yang ini kami lihat dari kegiatan olahraga perbatasan ini. Sudah main berapa kali? Kami sudah 2 pertandingan. Kemarin main lawan tuan rumah Maliana, kita kalah 3-0. Terus ini hari kita main lawan Ekusi lagi. Skor sementara untuk babak pertama 2-1. Ya, persaudaraan yang kita junjung tinggi di sini. O resultado na equipa futebol Hetan, tuir treinador Remigio Gomes de Jesus Sateten. Idane, saya hanesan experiência basira, hode bele prepara diaglitan, batinan oin. Mabesir husu ba governo, atau tahu atenção ba condições campo e hasirania município. Unudar treinador regional o Kusiniang, ia evento ini kami sinti contente, kan benghira kami hetong convite para participar. Tambah kami bagian husi linha fronteira, nebe kami satisfaz e só que kami preparação ne limitado. Tambah governo lokal ladung be tahu atenção dia, ladung tahu atenção máximo ba
Atlético Okusiniang. Amin dificuldade makansa agora amai ho buat no mercado limitado. Por exemplo, am to hena ami savão jogador será Atlético será tu usa detmos Arasca. Tu no embau kusi ami mai para tu aprende dia glutan atne tinango ini hokusi ami atu hal dia glutan usi evento no beca agora dau hal Maliana. Em primeiro ami precisa condição campo kusi ami precisa atu be governo nacional tem hare adne bel protege campo no beca iha e ami precisa campo sur no beca ki por exemplo bainaka tama kare ambele hatudo na fating bersira atu usa utiliza para treino nin. Jogos Fronteira batinan região Rua Sanursin Lima. Se halau iha região autonoma Ikusi. Tamane Miguel Mantelo Husu para o governo local Sira atu prepara de dia. Tamane sak manai tenki hatudo resultado dia. Ka município Ikusi atu prepara dia aquilo tama 2015 atividades ne halo iha o Ikusi. Lolos tuir akor nebe ita ho Indonesia ita hareka tak jogo ne lolos tina ainda halo Timor tina ainda halo NTT. Mai be tambah 2015 ita ia comemoração bo tira tinang atus lima segada missionários portugueses ia lifao antau ita husu ba Nusa Tenggara Timor ita labua tira tinang rota tuir malo. Agora pelo menos ohin ita hahu ia Maliana dia koat nebe Maliana halo o Ikusi tem que foto nessa experiência para ser para organizar dia aquilo. Horazão nem com a mensagem para distrito Sira, nós capatemos Sira e a área fronteira, nós preparando dia aquilo para competição tina hoje, bele lá o qualidade de dia aquilo. O campo o Ikusi hanesan hela Maliana. Ita dadaune ia política para tu halo ia plano para tu construir campo, mas o Ikusi lá tama. Se o Ikusi matama tina pode ser tina hoje bele campo dia, mas o Ikusi lá tama, mas hoje hawatete kata jogos idene mais o caráter comunitário. Jogos comunitários ne ia fati nebede ita halibur malu ita karhahu jogo ita bele jogar dal. Na jogos sira nebe alta competição, nema que requisito mínimo nebe ita tem que preencher, né? Também nema que hau espera kata mesmo que bele lá dia aquele campo Maliana, mas preparação nebe hoje hawatete. Kata distrito ambeno ka o Ikusi tem hal preparação ne inclui atu hare campo nebe mak agora dadang ia condição mínima nebe makia ita bele hadia condição mínima para bela halo jogo ia neba. Hanesa manai ba evento Jogos Fronteira. Administrador posto administrativa Maliana. Zulio usu ba atleta Sira atau atur sportivitas de jogo nilara. Selama 10 hari berjalan dengan sukses, sportivitas tinggi. Aku supaya ini atleta Bogoraro, vôlei, bola kaki, hanya itu exemplo dela. Lá onde ele joga lá dia, lá ele joga dia. A tudo esportividade de uma casa. Então durante o ano lá a amizade dia. Representante Juventude Sira e posto administrativa Maliana, Mariano Viegas, orgulho ao evento da NE, no curso, atau continua cria em futuro. Karena Juventude hari evento ni sa. Hanesan Juventude Bobunaruan, ami hari evento ne kapas. E ami espera kata Estado sei cria na fatin evento anesane ba oin tamba bele anima comunidade iha terreno e depois belemos cria amizade no pas iha fronteira distrito Bobunaru. Sim, ami fiar kata atividade hoto sei lá o diak e sei amizade no pas laran tamba comissão organizadora serviço amuto ko autoridade de segurança usi kedan segurança fronteira to PNTL distrito nomos segurança civil sira. Quando a presença ina bainaco si atau kubang kuinsa sira ko contribuição dia ke durante. Sira ne contribuição dia sira mos entusiasmo ho atividades Jogos Fronteira. Durante lor sanulu evento Jogos Fronteira ne lao. Tuir Miguel Mantelo ni hare kata Jogos ne lao dia tambah komunidade hotu ku apoio to ramata. Saya bangga karena kepada kalian semua karena selama 10 hari kegiatan ini berlangsung bisa berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban, persaudaraan dan juga ada kedamaian antara kita.
Jogos durante l'Oronsanolo, a abertura dia 11, toma dia 21 hoje, encerramento, agora é botou tu Laudiac. Laudiac também é muito for apoio. Além de entre jogadores sira joga e ambiente nebe makana kono amizade, mas população Lido Jovem Sira Distrito for apoio macas. Itahare kata laos de jogos, mas atividades de divertimentos nebe laukalan e botou tu Laudiac itala a Polícia Nacional Timor-Leste Distrito Bobonaro lá consegue resistir casos nebe mak bele hanesa halo atividades ne bele Laudiac, mas agora kata botou tu Laudiac. Atletas bola vôlei feto Maria Vendelena agradece ao governo Timor-Leste nebe durante evento ne halau por assistência dia basira no husu atau ia futuro tem que loke ba comunidade sira hoto pode participa no hare evento ini. Masyarakat Timor-Leste, kami dari Kabupaten Belu, jadi terima kasih atas undangannya kepada kami dan terima kasih juga atas jamuannya selama ini. Begitu besar kontribusi dari pemerintah setempat khususnya Maliana dan bekerja sama dengan pemerintah di Timor Leste, Dili khususnya, sehingga kegiatan atau pertandingan di Kabupaten Maliana bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai tim tamu daripada Kabupaten Belu, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan limpah terima kasih. Jadi harapan kami mungkin ke depannya kami meminta dari pemerintah setempat mungkin untuk event-event ke depannya mungkin lebih tetap diadakan dan mungkin lebih terbuka, artinya open mungkin untuk semua distrik sehingga kegiatan untuk bola kaki maupun bola voli dan event-event lain bisa lebih baik dan banyak pesertanya. Apoin acompanha atividades ne Toramata, Domingos Martins no dar liman aing governia di município Bobonaro. Orgulho tambah atividades ne la ho sucesso no banyak sira e ligação dia com a comunidade sira durante evento ne hala. Idane sucesso bo tidak nebe maka halau ia distrito Bobonaro. Quando vai ser sentimento será contente. Também primeira vez, vamos primeira vez Maiané, depois será Maiané livre, será lá livre, será contente com o evento Idanena. Atividades desportivas fronteira, saya hanesa dalam ida, ba comunidade sira, lebih hela basic ia raiketan internasional ruanei, hari unidade, paz no fraternidade, atrune bele livre lau negócio. Para necessidades selu sem ia problemas. Satan, area hosi cultura ia area fronteira, mesa feito sa no humane dei. Nebe to tempo umalisan, sira sempre turha mutu. Pode hameti na fatin sirania relação. O programa hosi secretário de Estado de Aventura no Desporto ne. Nebe fo prioridade ba atividade de esporte ia linha fronteira. Bele cria povo ruane, sai família idade. Pode arreba sirania futuro. Saudações desportivas.